Бүген Көкшіл ауыл жерінің рәхмәтлі буыны яу қырында ятып қалған ауылдашларыбыз хөрмәтенә һәйкәл тұрғызды. Якташларым дип әйтсәм дә инде без элек-электән бергә яшәдек, бер колхоз дип. Әле минем хәтеремдә 92 елларда 100дән артык ветеранны шушы Көкшел авылына алып килеп, бөтен ветераннарны бергә җыеп, моны әйткәннәр иде. Менә авыл сугыш елларында үзенең көчен аямыйча, үзенең хезмәтен көткән тыл ветераннарының исемнәре язылуга бик яхшы күренеш. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biz o'z qo'limiz bilan tuzib ko'rsatamiz. Biz tinch etishda kerakmizga so'g'iz. Iskola bugun vatanimiz, shalab o'tgan kurash yillari, donli, zo'rli, ham hurmatli, qo'rquv bilmas botir o'llari. Har bir xalq tatutish yashasin, saqli tinchlikni deb kela mening dashasim.